Evo dame i gospodo, tu smo u Molu Bali Galerija za vrijeme lockdowna. Kao što vidite, gotovo je sve prazno, ima par automobila na parkiralištu. Evo vidite unutra kako je, što je otvoreno. Otprilike kao Pale sam na svijetu, ali nije doslovce. Ovdje je H&M, optika jedna zatvorena, uglavnom praznina. Zen. Moja optika radi, evo na sreću. Dakle, nisam došao bez veze. Halo? Ini? 36.5. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Halo Pak, minta ini cuman apa Sean ya? Ada nggak Sean?